Shubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden Bariam Kakasi Students Union uba Lombok Star Marngar ulapan remjur halor ka jingjag balaja menne kasiteng senya ha kabaki laingut kinong yalam bahakli du ka KSU kila syakem barulapan remru da ka baong bahadin balakem meki la syak penjulor ru ya ka office tre kam kaseng kabadon hajayau bad kala penjulor ru wat yaki yengisem jongki paramarjan bar ka office tre kam kaseng bau loong bakani ke jingja kade ke bamla setia ban pediang uloong ru bahoot ki bor jong kaan ki hap ban pendep ke kamram hendrei ki dei ban wandra ada kalenti ke badai baru loong bakaru komle ke jongki kalong thik kumbaki wan ban wa ki le no bau loong ban na kaliang kaseng kimla ban kubur ya kani ke jingja uloong ru baka KSU kamdei ke badon tang laingot ki dekhot uloong bakidang don bun ki dekhot nakaleng ki district bat na ka CEC singkot ya kini ka tersusing ka nak phai basi habidai ka jinjia ka bang minister sinya hakban kong hakba langut ki nangilam bakti du jongka ki isu kira chakem ki bo sokan bat ka ba misno ban program khamtam golong ba hadin ba de kem ki kirwan penjulor kini ko fesir kam tosang om tang kata tengah kes jongkar seng rai bat kijing bamarjan marpa mejan kesu kila julor tengos ngoba kani gede ke ka ba ka jingjia ka ba ngena mla priang hoi desi ti bor jong an ki pendep la jong kamram ka jong ti ki chuti rai aba wanda bandon kam yenu dari no ke jumi ni jing ru ti wanda ka ti dan di bor snong dan seng sama wan khamtam chika snong jing beri waso ba ni komle so ba kalau cek mungkin buat tidak no. Di negeri yang hijau kaseng nam lawan kubur di jingjia, batang going papan ong golong lainut kelas akyam binung yalam, kaki isu kamdai bertentang lainut condon sa sebun mak ki mengilam naki distrik nasi isi berher nakasi isiru jing le contoh buat contoh sota kamdai berti emperja kamdai kenang aiding susu bat kenang perhem susu jadi takimat cintawa kiba kun baseng kalabu khmat du sarkar ina khmi denti ba kita kimat cintawa khamtam tu sandli kimat jiwa ba gales kani budi thmai kala bu sarkar so ba kidai ki cintawa kiba la banle bat kimdisu barang thmai ru rai ngamla masuthu jaka bakan nang khmi denti bukan address je kita ki isu kiba gaseng kalabu antara jing bet jing biang jongka jala jongka jat pendri huntai ngi penban bak sedang bandai wat kumai di kadon ayu surunet ya kata ngelapan tip jingle yang sorka rai na kali yang jong ngi gunung lambarem li ban selok begini lamba mata kani ka jingeki bat ka jingat kri movement jong ka seng bor boi kan peteng yang ni sefman bila ban kem junu rai ka komsan golong ka sorkar kri ban urban urlong ye terima jindawa ka ba dirabu mak sorkar ngasukwa wan ong kuni sarkar bayalam da ka MPP ye phi la pensong da pai ba ko sekretariat pan ikmi lenti ba phen le ye kinu kikam tiba ora jimentoy kamtam tagi isu kimalabu khmat jak sarkar ndai i kumolong ta i ba ka sedang masuk press ya ke hok chok pai ba kata kapus chief minister home minister MLA kandai ka permanent post ndai ki tanku structural business chisil ka sansenam upai ba udon jong ikhtiar bat baki sngop don ka buah tang ka wing kwa ban ong kolong ubaret udon jong kala kajingwan ki pulit menen hani jaka kemuya yo ban selok ki marjan pilai pen i cepat ki larung tu tiargas su yingru kimdai wan de pelti kwa dan akor buram diwan da ketensi tensang ka perten ka perngam nasnoba kani ka de dari wan juban haras wa ipat ba so Dira kislow ba kisudan bor hulta katata hakapor basak siap yap di pondok posnam sikapur hakapor bami ki dura sekolah lapangan belibat haban mare kelat sadin bagi buah suka ngaso ki akhiro ta ne po sulong dekat basabodar kemle i soba kali ngelom lapan priang rina liang juga seng gede jiki juga seng kenya sakmat tak hidup ni i terjemat cintawa ka kasura hawa hapan juba Kada ni perkhat kolong
tak ada movement jangka seng nam tak kimat jang dawa kanya di sakmat tapi strategi ki iglat nanti jengki ngam la ban batai rut nama pisau tui apor kamsha ban batai rut kita handai masuk ong tang gue apakah sarkar ka sedang ngihap ban buat apa dalam ni aku sai buat baik jika even saja nang ta te ai ka sarkar kan bakri Ya kasi in demonstration la siya kinang continue na kung na mabisi ila kay ban rugog ya ka order permission. ni so tu hi ka disi kan serbuk pengilipan kenam yo kenam asu iru andrai bakla pen kemding dupa ka sarkar ni te i ka sarkar kan jupa ngan ongkum ki im nan ka jingjia hadin ba kinulam de seng kira pensah baka hatawat deng ta ka jingjia ka rali ru idon kinong sum kabu yo le sela infiltrate da menur meno ni so tu ndai snem ngayalam ya ki sum su kan dan bet kejing persang ban supportas pen tobria jingjia ti jom ki su isu per but hasil sya kata aku rasai singila berbena apa kita beliat kerali nang ni na fisuk keseng haduk nela dari kajing jensur bat kajing longrang ba aku pinang ilam kita ungkit lah pensangin ya kata kita sepulong terkasit information tang kinang ilam si belum kadang badlat pentot tersongkut songsa ada yang pedang jeng tang ipen ban ba kesakar tentang sim kabu jing long jensur mesin jeng kinang ilam ting asoba lebih keng kulung kena ni te ongkino sarkar kan sim jeng bakli Orang sarkar start ikut, jadi mungkin bilang itu penting. Bakongsan kalau ka sarkar kan jubab istu kimat jeng dawa ayu kan le ayu ka sarkar kan le yikini ki ying rupai bab la julon po je kapan sih ku pada kesan di lada ka sarkar ka ong ba khot ya kren ke sedang hi maka di nugram sistem ta kilong very open ka jemut sarkar long hi khot ya kren no por kilong bol keluar banyak khot layat publik meeting keleng-keleng high district affair kamdan gunu jenjia la pelong publik meeting keleng-keleng no sorba sebelum kamdan nu je tak jai-jai ge ya andrai kar komle komlong koman khamtam menen kami sngoba kapan ji tarbat lebon balang tina kaliang ni ngasoban kentu khamtam kumni ki nulam affair high district affair pendap la jong kamram bu khmat isu ba kajing dawa penang hem ni khmat tapi misalnya bang mele de ban kem ban ni hapan sak kem yang ini nulam barang mele andrai nyelam yang ni kemat ya kalau kini kemat kan pentelun ni kajing dawa nang ba isu jong gajat andrai isu bakasan la dawa kenya isa kemat Tinggi ini, angsa ni badan intut bos, nampak keju ini. ya kata ngan namla ban komen selit kelihi nu suam andai nu suong ba kajing dawa kala bu khmat sarkar kimni su mengisu dua tang lamba ko kubor nila ai jing tok kuma keren tu singi ba ki jing keli ada ai jubab ada ai de kamram sarkar pentrikam ni kita di keren sepang ke MPC sarkari por arja sa ko konstitusi komiti la kli de orang ba sahab berdikasi bat la ai te recommendation pen ha kata di isi daftar bat pikiran sepang MRSA ru aja kan riu la de pakai ke kamram suka benda dengan ong ba kidi kibanaya thamai kam desu te tang kamon sarkar kapan de dengan i kumba sarkar ke khon jakai pat kidi kimat isu te ngamala penting anak i ban ba khamsim kiaman yang tak sri semen ban isu jong gajat mari tes buat senang ya sri ya kaban sarkar ndai isu jong jat bari kapan ya ni sakman Tingkat abide betul kejung, ya rali meneni ibu bukan step kali Meghalaya ko Assam ko na sakta alam. Dan liyo nang ngolo ni. hi ka haman gijing ki teng habadan ki takin ang sim kabu kamdai tang pasti menangkong ki Assam ke syat patut hi ki kali badai PML wat bomdon je ki ki patut ti ang jing saling kamdan ni kum kata ang patut ki jing Assam kali Assam mandai lang ba kimdai ban so snow ba kani ba kalong persya ya ti pinong Assam mereka jing ki kalong persya ya sarkar ba kuman di lor isu Kaya imat yung figure tayo no kejung jam. hanga simet nga sim kumni kani kadai kamdai ba kadai liu ne kapan ja ya kita kimat dawa ada ka jing kadai ka taktik jong sarkar kuno ba kan the peja kimat dawa ada kimat dawa kamdai kimat dawa jong ki ngyo nong yi ngi kinuram ki su kamdai ka buram jong ki nu pa buram hiru kimat jing dawa kalong ba na ta jing bet jing biang jong kun samla jong gajala jong gajat bari kham tam ti isu kubang ya keren lah kata ko politis na Malam, la keren kondisi simen.
kita kasih cuman andai dengan kertiang dian bat ya ketua jingja ketua publik yang tipe snow pat bat ya kiba mut mempersa lah kangla lah syak betip tangkat tu ke ni ki hap long tangkat tu ke ni kiba kerja bet rai ka viral tu ka video ru ba ibor pulet ki don hang tu surup hi por biti itu surup i teplen kuno sa penjulur kali i rupa ba kemut balik publik yang kajing kali kalong kasarkar kali ayu yang kita kena kenya maki badan maki kenya dengan semua komlong koman iba kaan kena sediak General Secretary ba persai ba idon di segi rusim kamu ngan supan kemau iki kawai kajing jia harusnya mazak karya waya kajing ki berlas nang makano o kedi kot ki isu batang raya o di kot ki isu batang gali o kot ki isu belum kita tetap kantam jing jia ko nomor song bejia kadu kawai ki bulet ki yokiam ni anut dekar boleh tak kita true experience ni ba teng kas bis dan ba mut pentho bria jing nanti ban sak keno ba ki isu andai apa yang jong gini jing persang ban penthe peja ban pentho bria jing kene movement ki isu ngenam kendan dien magi sutu family no bakla ngenjat semat ka jing dawa ba ka jing rahem jong ki isu jing ki isu kamlei bang ha bara ka tiar ka jing ra tiar ki isu ka lor pinongem ka khulom bat kania ka jutang kalau ki isu be personal sarkar kot niyan di kalenti kumagrang kong habro pi jingalang judan jinjia ai andai kijingat nanti ki jingat dari busin kiyan hot ki minor resident sujai na kapor ki ba yang bangim numla ai ban kiar ban lak ki ba kidan be kinaksim kabu kemudian i ba kidan kum itu ndai kum kaseng ing snow ba kum kini jinjia hi ba kaba jam nan kum kelapan sai di kini lamba kaki isu kam dan ti bat presiden menungi nak kalian tu pasang ni dan dia selok ni lah minta ba dia khabat ke dalam tentang dia presiden menungi awak ni sedang lap sai tu nampak lak ban batai dot jepi mar kumangkong ni suba bat ni kira dan kinak sibuk pindawan nak sokan telat orang i kaseng nalu meswa aba liki genu isu ke jiksa kem ke jiksa swet ke dan kam semut tang lap plat kini ngalam pada jingjok kongsan galong kelar isu aplatnya kaplat itu serga kesutu makahan dari kejing ki kapten isu mana kesengan mana kejing dawa jungi basorga dan diterkam hirati isu